Assalamu alaikum, эфирде заман декабрның 5-ші Қырмыжғалының 1377 күні студияда Шевкет Аматулаев чалыша. Ишгалчылар махкемесі Асан Чапухна апыстен апысне чықармаса, о ачлық илан етмеге азыр. Бұна өткерілген махкеме топлашуында білдірді. Қадылар бұна бақмадан оны ве яқыланған Кязим Аметовны ең аз апысте январының 15-не қадар тұтыма қарарыны күчте қалдырды. Просили суд изменить ему меру пресечения ввиду того, что он пожилого возраста, выезду за пределы Крыма или за пределы Российской Федерации со стороны органов предварительного следствия не было предоставлено. Однако суд никак не отреагировал на эти обстоятельства. Асанага постоянно скачет давление, об этом он сказал, но суд почему-то не учел эти наши доводы. Как мы и ожидали, Верховный суд оставил в силе его арест. Несмотря на то, что это человек преклонного возраста, несмотря на то, что обвинение не представило никаких доказательств того, что он якобы может убежать, на кого-то влиять и что-то уничтожить, на то, что у него есть малолетняя дочка на иждивении, на то, что в тех условиях, в которых он содержится, просто это неприемлемые условия содержания в следственном изоляторе. Кязим Аметов, Асан Чапух, Руслан Трубачеве, Бекер Дегерменче ноябрның 23-шінде Ахмеджет мерkezінде яқаланды. Олар түрк ватандашындан бұйық миқдарда пара талап етуінде қабатлана. Шу яқаланулардан сон acele yardım arabasında Қырым-татар milli hareketinin veteranı 83 yaşında Veciye Kaşka vefat etti. Advokatlar bu dava uyduruldu деп bildirdi. Çünkü Türk vatandaşı Veciye Kaşka'nın torunundan borç alıp kaytarmağa istemedi. Ахмеджеттің Киев район махкемесінде Эрнест Аметов, Марлен Сулейман Асанов ве Сервер Зекирияевке апсте тұтуф мұдеті да 2 айға девам еттіре білелер. Оларны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде шеклейлер. Махкеме оғынды елақайт олмаған инсанлар топлашты. Bu balalar er taraftan yaxşı. Onlar Qurantalı, balalı, çağalı, anaları, babaları pek yaxşı. Sağlı cemaat çette kalmayıp, onların Qurantalarının, onların özlerin kol tutmaya bizim hepimizin boynumuz borcu. Алты Қырым-татары Бақшысырайда октябрның 11-інде яқаланды. Окуны ишгалчыларының полис хадимлері ФСБ-нен берабер Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Билялов, Серан Салиев, Сервер Зекирияев и Эрнест Аметовның евінде тентув кечіріп оларны яқалады. Москва мерkezінде апсте тұтылған ақ қорчалайжы Мерусин Куку азат етілмесіні талап еттілер. Акцияны стратегия 18 бірлешмесі кечірді. Куку Ялталы Хизбут Тахрир давасы черчевесінде аманаман 2 ел евелсі апске алынды. Түневін ишгалчылар махкемесі оңа апсте тұтуф мұдетіні да ярым елға девам еттірді. Это крымский правозащитник, которому грозит до 25 лет от оккупационных властей за его правозащитную деятельность. Никаких преступлений, ничего похожего на преступление он не совершал. Мы приглашаем всех, кто нас видит и слышит, участвовать в флешмобах в защиту политзаключенных. Қырым халқара себейді танылыжақ референдумға мұқтач. Бұақта Русия президенті намзетіне идея еткен Ксения Собчак айтты. Оның фікірінше ярмада сакинлері Украина, Русия ешғалі алтында яда мұстақыл олажақларына дайыр қарар алмалы. Президент олса Қырымны не апажақ суаліне есе Ксения Собчак ачуланды. Это живые люди. Их нельзя куда-то деть, понимаете? Они проголосовали за то, чтобы стать частью России. Это было фальшивое голосование, потому что реальное голосование не может быть с одним вопросом. В Крыму должен быть проведен реальный международный референдум с наблюдателями. Там должен быть вопрос, хотите ли вы стать частью России, хотите ли вы стать частью Украины, или, и вот тут, я думаю, нас ждут с вами большие сюрпризы, или вы хотите уже стать независимы. Крымские татары, которых сейчас там притесняют, знаю татарина, штурмана думают подводной так лодки. тоже.
Saakashvili yuqarı Шыраугынды чықыш япасабадан СБУ оны девлет хайынлігінде қабатлап евінде яқалады. Saakashvilini арабаға отыртып, баш прокуратура бинасына алып кетежек олдылар. Арабада отақменен 4 саат тұтылды. Фаалер араба жамларыны қырып, оны арабадан чықарып алдылар. Анда чықыш япып, Saakashvili парламент тарафына yol алды. Фаалер оны қайта яқаламаға изін бермей. Saakashvili тарафдарларының берабер Украина президенті Петро Порошенко вазифесінден четлештірілмесін талап еті. Михаил Saakashvilinin siyasi faaliyetini қачқан iş adamı Сергей Курченко maliye etті. Bunu Ukrayna baş prokurorı Yuriy Lutsenko briefingde aytты. Таққачылар Курченко Saakashvilinin insanlarına $500.000 бергенini izbatlagan deliller olğanını ayta. Bunun yerine Saakashvili Yanukovych tarafındaki iş adamlarından çekip alınған aktiflerini қайтармаға yardım etecek еді. Вчора було прийнято рішення про затримання Михайла Саакашвілі для проведення з ним слідчих дій і вручення підозри. Будь-який політик України, який встановлює задля власної політичної мети контакти із Януковичем та його оточенням, перестає бути політиком. Він переходить в стан підозрюваних по кримінальному провадженню. Milli medeniyet sevgisi ve muzika bayramı Yarımada'da canlı ses istidat yarışının finali olup geçti. Buna iştirakçiler bir yıl hazırlık ko'rdi. 500 insandan finalga 25'i geçti. Tafsilatlı jalevkamızda tarif etili. Devamlı ve zor repetitsiyalar, ses ve oyun dersleri. Bütün bunlar büyük sanada ilk çıkışlarını yapmak için oldu. Canlı Ses 2017 finalına keçkinler yaşlarına göre iki gruppaga bölünüp, Kırım Tatar yer ve oyun номинацияларында iştirak ettiler. Я думаю, что сегодня дети, которые впервые стояли на большой сцене, они поняли, как это важно, когда сердце народа бьется в ритм их песни и танца. Bu sene Canlı Ses yarışında Cankoyli 16 yaşında Yuriy Kurnakov iştirak etti. O, Kırım Tatarlarının ikinci milli himni olğan Milletim yerine icra etti. Adet üzere final iştirakçilerinin ustazları belli Kırım Tatar erbapları oldu. Onların çoğusu sanağa çıkıp, geçken yılları yarışta galibi kazananlarla beraber yırladı ve oynadılar. Yarışның teşkilatçıları kaydetkenine göre iştirakçilerinin seviyesi yıl-yıldan arta. Балалар ve komandamızın acayip işini gördük. Bu epoge ketken pek güzel ve büyük adımdır. Bugün balalar bizge kıvanç, baxt ve halkımız için gurur bağışladı. Musafirler 5 saatlik konsert, 5 dakikalık merasim gibi geçti dep aytam. Море эмоций, море впечатлений. Было все на высшем уровне. Хочу выразить благодарность Canlı Ses за такой масштабно-зрелищный концерт. Bizim Kırım Tatar ballarımız pek istidatlı ballar eken. Sudaktan geldik, pek memnun olduk, pek beğendik. Я очень рада, что я пришла сюда. Мне очень понравился этот концерт. Jüri azalarına galiplerini saylamak kıyın oldu. Küçükler arasında yer nominasyasında Server Karabayev ve Amina Mamedova galibi kazandılar. Oyunculardan ise Ayder Süleymanov ve Ahmet Kurtosmanov galip çıktı. Şahip Abdülcemilov ise seyircilerinin sevgisini kazandı. Zarina Vaapova, Edem Keshveyev, Zaman, ATR. Bu saat hazır olған so'nggi xabarimiz edi. ATR efirini canlı yayında şimdi Ukrayna Yuqori Shurasidan Ukrayna baş prokurori Yuriy Lutsenko chiqish yapqanini eshite bilesiniz. Qaçırmanız. Men sizlarning kelajak yayınlarımızga qadar sağlıqlasham, ko'rishguncha.